U Splitskoj četvrti Visoka 2 ovih dana i staro i mlado se zabavlja s potpuno Košarka. novim sportom. S nama je, možemo reći, otac ove nove zanimljive sportske aktivnosti, gospodin Perić. Dobar dan. Dobar dan. Za početak recite nam kako se zove ovaj vaš neobični novi sport. Košarka. Kako? Košarka. 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 U Splitskoj četvrti Visoka 2 ovih dana i staro i... Koliko igrača igra košarku? Igrača, košarku. Prije smo non stop igrali dvojica, ali to je kao isto bilo glupo, ono. Onda nas saigra 5. 3 su ti za zapisničkim stolom, jedan drži gol, a jedan igra i sudi. Košarka. Objasnite nam malo pravila. 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 Pa evo cilj je ubaciti balon u ovi gore gol na stupu, viš. Evo, ako baciš s ove crte ovdje, to ti vridi 2 gola. Ako baciš iza crte, to ti vridi 3 gola. Ako baciš skroz iza, to ti vridi 4 gola. Ali to isto kao bilo glupo, ono, pa smo to ukinuli. A evo, sad će Dejan pokazati za vas šta snimate ovdje samo. Dejane, aj pokaži za ove šta snimaju, kako to, aj. Dobro, sad malo trema ispred kamera, ali bit će bolje drugi put. Košarka. Kakvi su vam planovi s ovim vašim novim sportom? Planovi? Planovi, pa mi mislimo košarku patentira, znaš, da je neko ne bi dira. Šta ćeš ti patentira, košarku? Pa koga ti zajebaješ ovdje? Košarka. Pa baš je meni zvučalo poznato kad reka košarka nekako. Ti si budale, molim te u kombi ulazi. A ti, šta si ti mislio s ovi? Pa znaš ti koliko košta put iz Zagreba do ove Vukojebine ovdje? Mislimo se malo našali. Jeli? Pa ko će meni pratiti snimatelje, montažere, kamermane, sve? Ne znam. Ne znaš, jel? Pa nije ti ovo globalno sjelo, majmune, nema ja vremena za takve pizdarije. Pa dobro, eto, ja se ispričavam. Ispričava se materi kući. Šta vi gledate? Ćemo biti mi na televiziji. Hoćete? Da li ste se ikada probudili mrzovoljni, s glavoboljom u nogama i nedostatkom sna? To su sigurni pokazatelji da nešto morate mijenjati. Mijenjajte jastuk pod kojim spavate. Pod hitno, o tome vam život ovisi. Dok sam spavala na normalnom jastuku od perja, oka nisam sklopila. No onda sam uzela atomski jastuk, od tada nemam više glavobolje ni u rukama ni u nogama. Smanja mi se kamenac, srce jače tuče i bolje vidim. Govorenje u snu, bradavice, prijelom potkoljenice, karijes, raspad čitavih obitelji, pa čak i zulufi. Sve su to neugodnosti koje može izazvati jastuk pod kojim spavate. No ne bojte se, mi imamo rješenje za vas. Atomski jastuk dizajniran je prema teoriji matematike i računanja. Za razliku od običnih po zdravlje opasnih jastuka, atomski jastuk je ispunjen posebnim, krutim, drvenim bančićem, čija tvrdoća omogućava miran san. Morate priznati da nema ničeg ljepšeg nego kad se probudite odmorni i kad dobijete na lotu. Atomski jastuk zbog toga vaša je zadnja prilika da se naspavate. Zato ga naručite i konačno se naspavajte. I to nije sve. Prvih 10 gledatelja koji naruče atomski jastuk na poklon dobivaju ovaj super luksuzni bager. Spavajte i vi mirno i vozite se ovim gracioznim bagerom. Požurite i nazovite nas. U Splitskoj četvrti Visoka 2 ovih dana i staro i mlado se zabavlja s potpuno novim sportom. S nama je, možemo reći, ovdje otac nove sportske aktivnosti, gospodin Perić. Dobar dan. Dobar dan. Za početak recite nam kako ste nazvali ovaj vaš novi sport. Nogomet. Kako? Nogomet. Opet ti! Šta je sad nogomet na repertoaru, jel? Hoćeš možda i nogomet patentirati, jel?